Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Noilam barang bakdo jangka seng-seng partai Hill State People's Democratic Party ulaong bakam dan kanu-kanu kajing mai ke parti HSPDP na kajing wan yuk kejat jangka All India Trinamool Congress sapok kana kejela Meklia da kajing le pendiasno jangki khat arngon ki MLA keseng Congress dang shen syak ni ke parti ka badan ya keslam tri kamah kejela West Bengal ha kajing keren bigla patai kubor uba pangyang ulaong ru bah kajing yu i juk mushimet bat ke parti kajing atli para National Party hang nilai kedai kejingker khu ke penalan dan ya ke HSPDP kum ke parti Riulum. Ula ong syuk baborok skat ta ki pat ba ki ong ba ki parti Riulum ki lanang red. Namar ba ki pat handai kum ke parti Riulum ke bay trailang bat ke United Democratic Party hapok kalama jong ke Regional Democratic Alliance kanang penklan syuk na ke bentak kejing penkre ya ke election house name arajar arpulai. Ini jonga simet berngai ke parti ru. Kejingwan ya thli para National Party hangnilai kadai ke blessing in disguise ini ki parti dulu. Natrai pin ya mencur bahaya kata pada dah ke besisa. Baros kata yang ki parti dulu kirit namar bagi apa? Ni pada ki parti dulu mentangi trelang ke alliance ini ke bak. Ni nang yawan ku bengi lakren agri council. That is ke issue ke bengi wan sekaman. But ban ong pangimla bandon correction sepo ga Garo Hills ngimle isu ban bakla namar ngi ngile ya kujingmut bat kaneka Garolan demand committee bat bangi speed pingin yang la jong kasti kin pen khan chati bat ngin pen khan chani bat pin ngo tenat lese ban ngani thu yepi abang indang wan ke meeting bat ka Garo Hills state demand committee maki fitip ki don tang arnut ki MDC jong ka GNC ki wan rai resolution hapo ka council lang ilong for ilong against ya ka ya ke Garo land demand kapa phla pinda lek Garo Hills pin sapan ya ka resolution ka bami yang ta hepo ka district council dongki omdan congress omdan NPP issue omdan UDP issue omdan issue unrai bar khoi ka house ka simba yes lari ka por ba ka jai jungi ka dan kam ba India kan itu yang igum ka jai pendri ka keteng ju Garo land tena kata ka dawngi ka SPDP ni klem organisasi satai ni organisasi maki ni organisasi kasih India state bat kasih India area bat kawai ka piong mene piong itu tang arngut pin ong kumno tentang arngut habawat ke NPP ru men hagane bangi along mele hakate kate arja khalai tentang arngut kiru teptang bodon arngut hang tu pin safety rum ta bangin don su arngut impossible kan yang nilai ka san polai tri kesem ke parti bidang khinkai te yang ni say kat no ka contribution jong ka parti jong ngila anut ban ya kren on the public domain. Dah kata nginut ban release what dia kena ka? So many kejungi. Ke bashib pun ke contribution jungi I agree with him. Ni so sure ban you know very much positive ban ong ba. Ki sama jungi kin penher ban ya kata mesin diri. Kejing pun jungi parti dulu menta. Kejing tenrak para makile lei. Kalau enggak kabuk siar yang iki parti dulu. Bat ngak apil ya ki jai beliau po ka state jungi mo ki kun ki hajar jungi. Baki dai ban ayang ni kalat ya ki parti dulu. Ki bele ka state, ki bayang ya kanorim ka khendo ka siap, ki bele ya kanorim ka judge ka scare ni, ki bayang kanorim ka hokriti ka jongi. Ningin nationalize no ya ki berkoi. Mo tengi ngis ngoskem, ban ngis ngoslur, ban ngi kremen ba ki pai ba ka khambun ka mandate, ngampong ai kat bangin bun ba mangi, baru ka kilam la ka jingbun, jing dan kam joki, ka jing demand joki, ka jing expect joki ni nang bun. Mo ka movement ke jongi kalau ngumni ya ngin ya trelang lang para dulu padang Malaysia baru ke meeting ni yang keren bagi political parties ki bagi regional kan bangi ni ki regional force regional parties ni ini wantang aku wei ka jing trelang swakum ka alliance bagi dan bagi ki SPP bagi UDP ka keteng juga RDA ya kan ngin rebuild susu reconstruct bat ngangai ki wei ki political parties ha bagi keren ni ka ju kin ya penwan sedang ka kam ka bagi trelang kaba kajingmut jungi kalong ba kada ade ka por ka jungi mata san pusnem mo kajingwan jungi ka state ka bangin dap san pusnem bagi kaba ka jingi khun ban yo ka state ru la champion hidiki parti lulum jungi ke PCLC all party leaders conference te ka SPDP tem tangan ngai ba ka ka kala state la mo ka jong ka jing dap san pusnem
baki parti lum kin ai yang iya ke jisne ka khambun ini trelang tang bangim la ban like pada ban ong naka ta sarkar bi ong ini trelang ni ka sarkar sun rob lang mat ka tang dei ke era jum kai mat tang bang ngi ki regional parties in wan kam sikamat ka hadu bi don ni tuba in selam kelamangi ya ka state jungi bat ba ini trelang pada ru bat ki national party ke ba kumbalong po India hinga try kan ya lang kumda tamba ka chintu ji galong ke regional parties kin wan kam sakamat